Во пожарот што пред 4 години избувна во модуларната болница во Тетово, Ибин Емшиу ги загуби таткото и братот. На денот кога се случи трагедијата во Кочани, вели дека ја доживеал истата болка како во 2021 година. Pre ngushëllimet e meja për familjet e Koçanit, po kur e dëgjom këtë rast, më ngrej trupi si e kujtoja ditën time që kam qenë në spitalin e Tetovës, që pas gjithat tragjedi që ti shikosh njerëzit digjen gjallë nuk është e lehtë. Edhe s'dish bllokohet truri krejt, se çfarë situatash kina arrit në Maqedoni më u djeg për zgjalli. Kështu që mjerim është për ato familje shembull që i kanë humb dashurit, si puna ime që i kam humb krejt shembull familjen. Трагедијата во Кочани му отвора рани на Мумун Исмаили, кој пред 4 години ја загуби својата мајка. Si familjarët e Spitalit Modular të Tetovës, në rastin e Koçanit, na u rihap plaga e viktimave të modularit. Po njëkohësisht, ne si familjar të Spitalit Modular shprehim ngushëllimet e familjarëve në rastin e Koçanit dhe me këtë intervist shpreh që të them se edhe të ne dhe hapën rigjikime prap fillim. По апсењата извршени во истрагата за случајот Кочани, Ибин и Мумин се надеваат дека тоа ќе влија и на повторното отворање на процесот за модуларната болница во Тетово, каде што животот го загубија 14 лица. Me janë nis nga fillimi do zbardhet rasti Spitalit Modular, duhet me hap procedura nga fillimi, edhe me thirr zotëriun Venko Filipçe, kush e ka pat tenderin e spitalit, kryetarja komunës me ekspektoriatin që duhet me dhënë leje ndërtimi çdo lloj gjëre me bë në komunën e Tetovës. Kështu jo që soll Florim Besimin edhe Artan Hetemin. Këto janë fajsu. Mirë po jo gjithë barën me valshu këtire. Unë e them nuk i përkas asnjë parteje. Mirë po nëse duan me bë punë, kredibilitetin me fitu nga popullata në Maqedoni, duhet me fillu nga fillimi. Për shqiptarët nuk ka drejtësi. Do që në 14 persona të ushëru në spital, kur një epilog nuk murë, kur një përgjësi kërkush nuk e murë. Qëta që shojmë në rastin e Koçanit, bërgosën ish ministra, policia, ku ta di une. Në rastin e Modularit nuk ka arrestu askush. Ka pat anullime të seancave për shkaqe shëndetësore. Jo u operu, jo i smund me shëndet, jo kështu e ashtu, por fundi erdh për gjithë gjike seanca se aj ma seanca në përgjigje, është si gjyqtar në përgjigje, kurse të Modulari ka dhonë një dorëheqje. Ne si familjar nuk kena të informuar këtë rast, vetëm kur e pam se në gjyq ishe gjyqtar i ri, edhe nuk dim asgjë se për çfarë ai e la gjykimin e Spitalit Modular. За да го разбереме ова што го вели Мумин, тој вели дека судијата во случајот Јордан Вилковски се повлече од повторното судење за модуларната болница и предметот сега го води судијата Реджеп Муса. Кога го прашавме Тетовскиот суд зошто Вилковски се повлече, не рекоа дека тоа е од здравствени причини. По барање од здравствени причини на судијата Јордан Вилковски, предметот на модуларната болница со АКМИ системот му е доделен на друг судија. Несватливо е како тоа може да биде од здравствени причини, кога судските распореди покажуваат дека судијата Вилковски има седници секој ден, како што може да се види на овие слики. Второто ручиште се очекува да се одржи на 3 април во Основниот суд Тетово, откако апелациониот суд го врати предметот на повторно судење по 4 откажувања. Се одржа судење, но предметот беше вратен на повторно судење, откако управниот суд имаше преговори за изведување докази.